pulan hayang subscribers lan yelak pa hadawa video kaya numan moilan da pon ya bu awang na channel tamna tenyi bu video ma teman moilan na sing bu dokter hong yi bu han ya pam sunday ngoyang gi ane han ngani ya good friday ngoyang gi ane tenyi han yo ni ya easter sunday se yang christian teman moilan na yoyoi pumanok ma yoyoi fellowship में हदाव तमाने patient week से यंग है observe ने म्यांगा पैना तनी हदावा patient week चंग में तव गाँव जानी तव सिंबु हदाव इलेक्शन ने से हदावा वीडियो या पैबुंगना तव कई तमान मोइलान जिंग ने हदावा वीडियो आ मोइमान ने म्यांग लक से अवांग ने तव हदाव जारना तवा theologian का दाव ये जी हयांग बोई तव सिंग अपु हदाव patient week चंग में जानी ngau I hui tay buchina da ba video ya apai bungona taman moila ne video clip chat la ya hadaw video clip a film jangona tawa short ma hake hauna hadawa Passion of the Christ drama movie ngona 2004 में release ने म्यांग बु movie jangona तनी hadawa movie jang में tawa achanga ngau hu de nangi February 25 2004 में hadaw movie release ने म्यांग की release ने म्यांग बु nying karong ni me Bollywood movies lan yo me mi foreign ngao me lingbu movies lan yo me hado yong famous ne myangbu movie chang oyang ki ane religious Christian movie chang ma hado sayong se famous ne myangbu movie chang ona hado release ne myang wan de karong yu kan phi mu bu senghengin de lai wan de US dollar 622.3 million ngin ado release ni tabu movie changona ado yong a famous movie changona tani ado ba movie changmal iyang admana achanga Jesus Christ achang singha ado movie ya Mel Gibson iye direct na myang bu movie changona ayang ado movie me taman be actor na James Gavison ya pungona James Gavison na ia background la wan de Catholic ka dangona ayang bo teman moila na singpu Bollywood jia Hollywood jia hadome Christian movie de yong important na yemyang bo teman moila na singna director by ado film star de actor de nang ekkai se bai kap ayang boy ai nang ta engo ado Christian movie ek kama nang the Hollywood में allow chance mai bu ye tau lakja ta ek ngo se I bu ngona yang boy ado film actor James Gavison na ai dawa hadawa hoko ek lak se yang ia ke ek puna ayang ado film de au bedman study na mengan tai lak I sangbu no hadawa akan me drama ngonang hadawa teman moilana ngi bu kai drama skit ki bu drama ki bu ek na ling bu no hadawa drama se na hayang ba akan me I
ating me sang bula nong ona hakia hame to ibuke male caption director Jim Caviezel de nang hado movie ek kai se pawan de Jim Caviezel na awang ne 1 lakh ya i ning nai ta yang ki ang ba akim na iya ai 1 lakh se iya akamong ya engki lai ta wan hado Jim Caviezel na iya Christian ka dang ona hayang bu Jesus Christa maya yesing bu celebrity ka da jang oyang ki celebrities lan hanga chingyu te man moila ne sing bu kai karong nyu me entertainment karong nyu luxurious life iman hadaw da kanang ayang kawang ngawla na iman yong yesingbo hadaw teman moila nang iya pena hakiemu hadaw Jim Caviezel no iya Catholic ka dangonang ayang po Jesus Christa maya yesingbo Christian ayan jang moyanggi iya hadaw film ek wande ating ting ma ide yong sangbu payanggi no hadaw iya interview me ibu jang onang hadaw taw ibu yiji i interview ya wande ye ibu ating ting ma i sangbu i takbu hayang hadaw movie sa Basilica da itli nyoy ma do ek pungonang hayang hadaw winter me ek pungonang se nang winter me i jiso nyemo ya bu de mana ating ting ma ying ya bu movies ma ngi bu hadaw achiang ha bu ni lan ya yang hakki kia mo jina iya yong tak pneumonia ana alau tak yong ngai nang se nang hayang boy hadaw Caviezel ne iye ibwa ating ting me jisua hakia sangbuno se yang hadaw movies manso se iye ayan phan phalak se iye noi commitment phabu cha hadaw movie me i interview me yang ki hakia mo hadaw Jim Caviezel na hami taw ibu kia iya Christian chia boy Jesus Christ mai ye sing buka da jang yang ki hayang bo hadaw movie ka ye ide yong Jesus Christ sing na dam bu movie jang ona i hadaw shoulder no he dislocate na mengang gi cross mo wande hayang hakia ni mo achiang ha bu ya ke mande hakia pneumonia ki bu alau tak hidden ide yong pa yang ki hayang bu iye hadaw movie ya hako ko ek solak ilia bu yang ya bu jisumin na milia menyang ya se yang hadaw movie ek bu jang ona akim i khoma i tang bem ong wande Jesus Christa tang bem ma hang ko ong i hakia acting lengwan da ating ting me i de wang hoi yu bu se ina i sangmin hoi do wang yu bu hakia su bu se na hyang boy ya salang ne i jing pum tang da mai da hango ye sa bu hadaw hoi ngai bu se ina hadaw movie ek wan de ana i kancha jing ne i bu li bu ja le iya i ya ha noi i pum bu ngi jang ye ong dai bu hadaw noi i experience ne myang bu hadaw wang yu wan de i interview me ibu jang ona okay hadaw movie sa ling buba director yasiga ma actor i sahade effect na mem buyeji i sahade kawang alan pongdam buyeji hayang bo karong yu kan phi me hadaw movies kaya aya Jesus Christa ating ma hakia sangbuno ating ma iya achingna anu chingna hakia sangbuno se yang Christiano yoy ayan ling na yibu mangonang hayang alaw non Christiano hadaw movies ni yang peme Christian na myang bulan mangona okay tini hadaw ba video me Bible mai i bulana Jesus Christa hanggasang Jesus Christa hangkali hadawa teman yoyo bumonok me Palm Sunday ma wang yang konyaw balane konyaw nulane yong mai eklak hayang boy teman sing ya lak china se hadaw Passion of the Christ movie hadawa 2004 me ek ne myang bu hadaw me actor ne myang bu Jim Caviezel kaya i hadaw film ek Taiwan de ating ting ma i jiso sangbu kia i yano hakia sanglak se yang takadin baya bu i hadaw dan nanna ok yang film ek yang hamia i kawang yesingbu film actor janang yang ge hayang boy hadaw movies ling yang pheme hadaw movies ma i actor ne part ya pheme yong Jesus Christa singbu i hangga sangali i hangga karong yu anu jingna phanapa hadaw khong kimbu hadaw actor Jim Caviezel na singa ya bu ana i ayana ni se Christian amai jana lenga yibu hadaw movie jang tenya bu videos kaya teman moilan jine mohiman na myang se ta yang hadaw ba Passion of the Christ hayang Passion Week hani Palm Sunday mo wang yang Good Friday hayang teni Easter Sunday na moy se teman Christian lan teman jine
mong may bunyi ok bunyi alau karlane Jisu Krista yenang ja kawa nga yenang ja ibulan ngonang alau thoram lane Jisu Krista yeli ja ibulan ngonang hayang alau lane ya liyang ki hayang bo yang yi ja ibulan ngonang yang bo Kristalan duman ya iya liyang ki hayang iya yang yi yang ki ane karong yude achawlan ja ne I nyi se pailak sebu taman adau ma ya phanyang ating la kang bo Kristalan duman ngona takai tenyi bu video kaye patient big chame tawo singbu jahini adawa video kaya pungtam bungonang teman moilan jingda moiman nemyang glak se taibu teman moilan de jadamna laibulan moilan de menyong panang